No te papai oia te kapahaka kura tuarua o te piringa. He rōpū e ko miti ana i ngā tauira o ngā kura e whā o taua taone. Kua aua atu a te piringa i ngā tautata kua pahure ake nei. Kua eke ki te kāhui tokotoru o te tau whainga āmotu mō ngā kapahaka kura tuarua. Nā mahi a tētahi whānau i pēnei ai. I tīmata te rōpū nei i te tau kotahi mano e iwa rau e iwa te kaumā iwa. E mea e ngā kaunuiti ana e mātou. Nā oku mātua i tīmata nā reira i whāngai tēnei pīkoko. Nā reira e whai mātou iwa raua tapu ai. Toko iwa o mātou ngā kaiako, nā reira ka wawahi ngā wāhanga kia mātou katoa. Ko te wāhanga pai ake ki au, ko te titorangi me te whakaako i te āhuatanga o te reo waiata. Get a good big blast out of it. Ko te wāhi ki au, atu i te whakapōrearea i aku tuāhine, me aku tuākana, aku taina no hoki. Ko te tito waiata, tētahi wāhanga, ko te whakarite i ngā oro waiata. Mine, I guess, is just to support wherever I can, and in the singing, I guess I take the lead role in the soprano. I te mea i tipu tahi mātou, he uaua i etahi wā ki te whakahua i o whakaaro i te mea ko au te pōtiki o mātou o ngā kaiako. Nā reira, ki te whakaputau i oku whakaaro me āta whakaaro i te tuatahi. Well, we definitely don't disagree in front of the kids. That's the main thing, but you know, I think we eventually sort it out, you know, later after hakas, go and have some kai or something. Tino taumaha, nā te ohorere hoki i te wā i hinga tō mātou whāia i Hawaii ke au. Nā reira, he tino taumaha tēnā ki a mātou ki te whānau. O tira ki a mātou o te rōpū nei, nā te mea ko ia tētahi o ngā pou o te rōpū nei, o te kapa. She was pretty much I think her name was Dragon Knight. She was the Dragon Knight of our whānau. And she would always keep the kids in line and, you know, tell them off when they need to be told off. Ko tō mātou whakapono, i runga ia i te atamira, i te taha o a mātou tamariki i ngā whakatātai kua mahue ake nei, e tāwharau ana i a rātou. Well, our younger brother performed for Te Piringa, so for us that was a special moment for him to go up there and represent Mum. Ia hua ihi hau i ngā mahi, i te mea koera tōku atu tahi tū au i roto i te kapa o Te Piringa. Reira, ia hua harikoa anō hoki au i roto. Ko te taina, o tina te pōtiki o mātou, ko te tūmanako māna e kaue te ohaki a tō mātou whaia. Hei kaue māna ki a mātou tamariki, ki a mātou mokopuna hei ngā rāu tūmene. Kua kōwai, me tika te tangata. E hara i te mea me whakapapara no mai ki a mātou. Engari, ko te painga atu mena ka pērā, nā te mea kei te kaue tonu i ngā mahi ao mātou mātua. Engari, mā te wā i tonu.